Dennis Twahika umunyabiragiro nagira ngu obu nibwo bwire ebiragiro bimwe bihindukemu omu mateeka ga za contracts okurugyirira ahari Contracts Act ey'2010 section ya 61 akacweka k'okubanza n'aka kabiri ekyari kugira ngu omuntu arikuba ayegurize sente naaba ataireyo omusingo mbwenu owamwemerera taine enshonga yoona aha bwaki naaba nakwatwa. Omuntu yaba garanta w'omuntu arikuguza nk'esente nara aine ekindi eki ariyo nagira ngu oriya yaguze sente zamurema kandi garanta nateeka kuzishashura kandi oishike ngu obwire obwingireho nizezi nibazihereza security nibatayo security owaguza naaba aine eki yatayo ngu X yatayo emotoka ye nari ekibanja kye hati oriyo wija kugyemerera kumwemerera n'okwija kujurira ngu emotoka neya X nari ekibanja n'eki kandi nawe namumanya konka oriya bakimuha $5,000,000 aruga habura n'okukora eki yanakora hati kandi abamukuza kubanja omwago kugira ngu batware ekiri eki yatiireyo hati kandi barumba bakwata bariya abamwemererire so kumwemerera okwokuri omu agreements eza kamasho ntitwenda tukishane na shurutizi eziri okubakora omu criminal justice system because waba shurute w'omuntu akozire omushango noba otatwara omushango gwe noba wagarantaringa presence ye kumanaija nka either polisi nari omukooti. Ogu nayongera agira ngu n'omurimo gwa cabinet hamwe na parliament kuhindura iteeka eri kandi kyaba kitari ekyo bo nibija kwehembamu omuriro baze omu constitutional court baheyo okwetombwitwa kwabo. So egyo nitugambira minister ntuteera omuranga minister wa constitutional affairs justice and constitutional affairs honorable Norbert Mao na parliament n'abantu bona bukikukwataho ngu turebe munonga harability a section egi ya 61 ya Contract Act tubase habeho amendment such that ngu omuntu ora garanting abantu bona bari omu bihome abantu bakasayininga batakuba and tu kuba kwamba bategebe papura tubakubagambira ngu contract eriyete neti w'omuntu namate nimanya nanka asayininga konko omuntu aruga sente zikibura bakwata bariya babatwara omu bihome hati ine instances zo kushanga ngu principal borrower onarishideta oguwe nibanje bamukwata bagaruka bakwata na guarantors bona babakoma hati oriya re is that justice so ntuteka kugiraho kutwategura ekintu ekyo ninshaba nikyokora ninterera omuranga abantu mwena ngu tubase tugire campaign egi twena tugimanye tugirebe ekikuru parliament eyine roro y'amaani omu kuhindura ekintu eki na ministry ya justice and constitutional affairs na cabinet turebe nk'oku biragiro bingi birikuhindurwa bihindurwa kandi kyaba kitari ekyo ntwija kuza omu constitutional court to petitioning the unconstitutionality of this section because it does not promote equity. Dennis Hoona nabwe yayongera yayihanangiriza abeema kuguma nibafayo munonga kushoma ebihandiiko ebirikubaheebwa batakabitiireho mikono ngu ahabw'okuba kubikuhika omu kooti kibabeere kizibu. Nimbashaba abo kuza kusayininga ebipapura ezo agreements nka garanta mubanze mwetegereze agreements ezo mureke kusayiningira eryo ebintu ebiri omu agreements ebyo bigumire kuheza kwimuka tokuza mu kooti okahona mbwenu nenda kumweta kandi nimwe abo kubahereza kubagira ngu basayininge mubashobore ekintu ekyakuza kusayiningira nikiha such that ngu kintu kishe kyambireho kibe kyambire hakimanye. Twagezaho kukyerera abarugambwaho kuhereza za loan z'abantu nabwanyuma bakatwara ebintu byabo bite byona byabe byabusha. Ndi Joshua Natwijwa.